Om Swastiastu, Rahajeng alita-alite makasami, punapi gatra, dumugi sami kena rahayu nggih. Ring rainane mangken, ibu jagi ngelanjutang video pembelajaran sane sampun lintang. Indek Masatua Bali. Nah mangken alita-alite jemak buku LKS nyane, buka kaca utawi halaman 11. Nah irika wenten satua i-blog. Ibu satuang ya. Ada katuturan satwa anak blog. Bahan blogne ia ada nina i-blog. Sedap dina anu ia tundena beli bebek kepekan teken memene. Ditu lantas ia nyemakin memene pes. Lantas memene buin ngomong. Kemo jani caya ngalenggal kepekan beli dadua di tongos dagang bebeke. Di subane i-blog nekat di pekan, kemo mai ia ninggalin dagang bebek. Sakiwala ia ngenjuhang pipis dan setali rupiah. Jero niki jinah tiang beli bebek dadua. Bebeke aukot aji petang tali rupiah. Lantas dagang bebeke ngemang i-blog susuk buin 2 tali rupiah. Di subane man beli bebek lantas i-blog mulih. Kacerita ia ngemulihang tur ngelewatin tukat linggah. Ditu lantas bebeke ngeleb. Maka dadua bebeke ngelangi di tukade. I-blog bengong ninggalin bebeke kambang tur ia ngerengkeng kene. Beh bebek puyung bakat beli. Awaki nagi bebek mokoh terbaat sakewala bebek puyung bang. I dewek blog-bloge lantas bebeke tusing ejuke terkalahina mulih. Di subane i-blog neket jumahne aji nange ban memene tuara ngabe bebek. Memene ngomong, i-blog encen bebeke, mesaut i-blog. Manja icang meli bebek nanging bebek puyung icang hadapina teken dagange. Lantas bebeke leb ditukade terngelangi. Buina laut ulah icang sawireh meli bebek puyung tuara ada gunane. Ditu lantas i-blog welange ban memene. Kita upah anake blog tuara ngeresep teken munyi. Bebeke mula kambang yening ia lebang ditukade dalem. Nggih hasapunika satuanyane i-blog. Nah mangken wenten petakon ring betanyane kaca 12 utawi roras nggih. Nomor siki napi murdan satuane beduwur. Nah murda utawi judul satuane punika i-blog. Nomor kalih apa awanan adanina i-blog? Krana ia blog. Telu i-blog tundena meli apa teken memene? Meli bebek. Papat, aji kuda bebeke aukot, aji petang tali rupiah. 5. Kudianga i-blog teken memene di subane nekat jumah, welange. Nggih sapunika. Nah niki alite karya nang mantan ring buku LKS nggih. Nah mangken ibu jagi ngajak alite ngerarah unsur intrinsik satwa i-blog. Nah niki contoh sane sampun ibu berikan materi ring video sebelumnya nggih. Ring unsur intrinsik nika wenten unteng utawi tema. Nah unteng ring satwa i-blog nika upah anak blog. Nggih yening tokoh utawi praginane wenten i-blog lan meme. Yening lelintihan utawi alur cerita punika wenten sebab lan akibat. Sebabnya i-blog tundena kepekan meli bebek laut kutange bebeke ditukade lan kalina mulih. Nggih niki madan sebab. Yening akibatnya ne ditu lantas i-blog welange ban memene. Ya dari sebabnya itu timbullah akibat. Nah ini alur cerita. Ada sebab, ada akibat. Nggih niki lelintihannya ne. Raris wenten genah utawi latar. Nah di umah i-blog dipeken lan tukad nika genahnya ne. Pitekatnya ne iraga patut setata seleg melajah apang tusing cara i-blog. Nah ini amanat dari satwa i-blog nggih. Letalit mangde pangten cara i-blog. Apang letalite setata seleg melajah nggih. Nggih punika unsur intrinsik ring satwa i-blog. Nah mangken buka LKS halaman 13. Ya di situ ada percakapan atau raosan dengan judul melajah ngai layangan. Alite-alite sambil maca nggih. Nah ibu jelaskan poin-poinnya manten. Nah ring reraosane puniki wenten anak madan gede darmo ya sane 2 pesan ngai layangan. Layangan bebean, layangan janggan, layangan pecuk, layangan kedes, muah anelenan.
Ya mekejang ia bisa ngai. Ulian bapane ane dua. Lan ia masih medagang layangan nge akeh sane meli. Nah timpal-timpalne masih dot bisa ngai layangan. Timpal-timpalin punika wenten Wayan Adi lan Gus Galih. Ngajak kedua ke umahne I Gede Dharma, lakar melajah ngai layangan. Nah sambil Wayan Adi, Gus Galih lan Gede Dharma ngai layangan, ya wenten percakap-cakapan. Ya cara membuat layangan bagaimana. Nah lita-liti sane lanang pasti uning ye. Di jero soang-soang pasti taen ngai layangan. Nah apalagi di musim sekarang sedang musim layangan nge. Nah yening menek layangan punika harus di lapangan. Mangda ten wenten sane mengganggu nge. Yening melayangan harus uning tempat lan waktu. Biasa punika nge. Nah mangkin iraga nyautang petakon ring betennya nih. Lete-lete siapang pensil malih nge. Karyanang ring LKS nya nih mantan. Indek napi keraosang ring reraosan diajeng. Indek melajah ngai layangan. Ini punika yening nomor kalih. Dina napi gede luas ngalih tieng ngajak bapane. Dina redite. Telu, sira sane kacritayang dua ngai layangan. Gede Dharma. 4. Sira sane jagi melajah ngai layangan. Wayan Adi lan Gus Galih. 5. Dijab patutne ngeberang layangan ring lapangan. Nggih sapunika. Sampun let-let. Nggih, mangkin iraga hanya membahas LKS Dumon mengenai masa tua Bali lan reraosan nggih. Nah, untuk tugas bahasa Bali ring rahindane mangkin, leta-lete kerjakan LKS halaman utawi kaca 16. Karyanang nomor siki ngantos duang dasa nge. Buat di buku latihan bahasa Bali sane mesampul coklat, tulis pesaut nyane manten. Lan ring rahindane mangkin tan wenten mencatat nge hanya membahas LKS. Nah, untuk materi masa tua Bali. Nggih sapunika pembelajaran ring rahindane mangkin dumugi alete-alete prasidang resep nggih napisane sampun atur ibu. Tetap semangat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan. Lan minggu depan kita akan masuk ke materi baru nggih. Nah, tugas sane wagu sampun ibu atur karyanang nggih. Nggih ibu puputan untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.